Kyrteng jongka United Democratic Party uba Eugene Lyngdoh ulali Thep Kyrteng haka office ka Deputy Commissioner Naka Bynta Iakhun ka Elekshon Shiteng Samoi na mau plang constituency kabanlong haka laipo tarik urisau. Hagani ka sngi lawan ban senran lang da kinongilam jongka party UDP kibakentup ya working president ka UDP uba Jemino Mautho UMLA ka Amlaram constituency uba longru menteri kampo ying uba Lakamen Rumbui UMLA ka Sora constituency uba Balajit Senram UMDC ka Sora constituency uba longru UCEM ka KHEDC uba Titos W Khain UMDC ka Shela constituency uba Tinwel Dhar bat kiwe Habakaran hakane kasngi nakaliang uba Eugene Lyngdoh uloong bakum baki paitba ki balawan ban penpau ya jingkershan hadu haying ban Iakhun ya kane ka Elekshon Shiteng Samoi khnang banla ban budin ya ka kam ka jong khpa jong uba SK Sun uba Eugene uloong ru balada ki paitba ki ai ka jingkershan ka bapura balada uyo e ka jingjob unha ban ino e ka kamile kai kenjat bol namar ka kam sensar paitba kalong ka kam ka ba bat ka badon kam ya ka jingshim khia ba kilawan ki paiba haka punya tek ayen jangi rasa pesun paiba bangai skam ru o paiba undan dekat dengan kiki mak ki mak dok sebab ibu selek dalam kapal kecil job election kaba ni kau ni syap hi kadai ka jiso ju ki paiba bakila wan si yeng mata kikam ki jam bai pai la le yang ke mak kwa ban bot kadai ka bot dia ni ki mati jong ipa ipa jumpi la job semua independent kandidat untuk mengusang kai bapa mang FPO kin Iakhun naga parti UDP kumba filai yang tu kasni bang ai karai ki paiba hi ki lajil bagi paiba hi ki lamon nga bang ni la ka bayangan Iakhun naga UDP mentahi ngalai sno ba UDP mentah ngai yang kandidat Kyrteng naga seng UDP kalau pula ban Iakhun ke election mak dia player football jumlah ni lihat mentah itu Iakhun yang kena politik di mana haka jikim jungi ni yat ni kindu ki baper ni tinko ki baper kani ro kadega wai wat ngam keran din ngalong nong ilakai bom ju keran din ju akadega thong jo kani ngalong wai terus kemat wat ngan yai perto yang pendak kemati pak dei ini jingkal ni minta pak ma firung UDP mai pa ikun pa pi ikun di pendek ini kesan sempat di dengdan yang pendekan di tiga ini kalau hidup join lagi haba ngalong hakmat nakali ni ba kum bakara kipat ba kikwai nga bangnya UDP nang ba ipa ina associate de bat ka UDP tentang kisos kan tentang sing UDP sing kum khasi nasokha nyasutanat nasukumen bangandon sa sipetangan on tapi itu ile de mak konstitusi jungi kalong ko bahe nang bagi kipa chong snong jong konstitusi amok pang bulan keleng sodong takwa pani itu ile de bangadai Eugene Lyngdoh ko jong ipa dan eskison dan leng ngani pertai ngalong player football kalau jula kai niki klub beper dari India buat ngelaju lah kai negari kunjung ngelaju yo kusna beper ngelayo ru kusna player jongkari betibet tam ka ajar kasan bagaya kalau nongrim mengakwa ya kalau baik ka pernah